Dobro, danas smo došli da obiđemo ovdje vrtić koji kasni sa radovima. Ideja je da svako dete u Beogradu ima mesto u državnom, našem gradskom vrtiću i mi kao Zeleno-levi front i koalicija Srbija protiv nasilja ćemo se za to zalagati i u buduće. Ovdje smo mogli da vidimo da radovi napreduju nekom određenom dinamikom, ali da je teško da će se ispuniti i obećanje da će vrtić biti otvoren 21. novembra, što smo videli na ulazu u Umčare, a i da će biti ispunjeno obećanje Aleksandra Šapića koje je dao prije nekoliko dana ovde u obilasku da će biti do decembra gotov. Ono što je nama važno je da kažemo i da poručimo da naša politika jeste da Beograd mora da obezbedi siguran gradski vrtić za svako dete, da taj vrtić mora da ispunjava određene standarde što se tiče kvaliteta same zgrade, da ispunjava standarde koje se tiču ishrane, da ispunjava standarde koji se tiču dvorišta i samo jedan primer zašto do sada se to ne dešava je da je otprilike nekih 100 ne samo vrtića nego i škola, objekata škola u gradu Beogradu se greju na neodrživa i neekološka goriva kao što je mazut, lož, ulje i ostalo i to je nešto što prvo mora da se promeni, da se prosto napravi sigurno i zdravo okruženje za decu.